Dobrodošli u AB Kviz Pogodi tačan odgovor. Pitanje je glasilo, koja rasa psa ima najosjetljiviji njuh? Tačan odgovor je pod A. Pas Svetog Huberta. Pas Svetog Huberta je legenda među rasama kada je u pitanju olfaktorna sposobnost. Njegov nos je fiziološki opremljen sa stotinama miliona mirisnih receptora, što mu omogućava da detektuje tragove koje ljudi i većina pasa ne može da osjeti. Zašto baš on? Svaki deo njegovog nosa i njuške radi kao sofisticirani senzor za miris. Može pratiti trag star nekoliko dana i na velikim udaljenostima. I idealan je za policijski rad, spasilačke misije i lov. Poređenja radi, Beagle je također odličan u praćenju mirisa, ali pas Svetog Huberta ga nadmašuje po broju receptora i sposobnosti prepoznavanja složenih tragova. Dok je Labrador Retriever izvanredan u traženju i spašavanju, ali više se oslanja na trening nego na ekstremne prirodne sposobnosti nosa. Do sljedeće epizode, zapratite naš kanal.